Hello muntina namite hozo si limna kahinei kirun chele tuni khu tulbul ni sim som sani le som ni likuma dingin zong thusu chum ho phun dona nei kitaw hiti achi sa January ni sim sagi jingka lang ni den 540 vel chun IED bom kidala khat kichut pilzin meiri pasal khat le nupi khat akitong khalhuni na hi amani chu gu thima kengai ahi lo le kigui job na nei ahi lhoni akiti amun chu seito lahin mei leiten saitul tin jong a helvin hi pronunciation kiba lo chi jong hi heji kho hi kukite anachen na ahin la kho akidal ha zovin mei le hon amho kampawin amin jong akikhel tawwi heji mei leite li na area bompo ke kuki ho kingo the hamtin munchum chuma ku nin thudo tampi akibolin hi nuizairum ta le bulle bal nei lova kukite kingo na hi tin jong akisezi heji ho hi evel le kiwai hom na khat noiza kukite le mei leite wang ge chang khom theilo ding ti ta lang na jong a hi kirin hi Manipur Sarkar in gansim ni chun hunama thil ki dong adia sumki dong ho au ma hi le mi pin sarkar ko ma thu alu diwin nge na anei na hi Commissioner kam Secretary Home Anaso Kumarin gansim nia thu so bol na chun achi sa January ni sim som ni lagup sang ni le som ni langa ke pet Home Department in Integrated Anti-Extortion Share anasim do heta ti Integrated Anti-Extortion Share hi State Police Center Armed Police Forces Assam Rifle Indian Army ho ki thu khom wa gi na ki bola thille sum ki thum ho avel ha diwa hi tin thusu chun asai na hi Manipura Sarkar na tong ho zauna mizo sin thunei vai hom ho aki thu piwa hunama thil ki dong adia sum ki thum ho aherule Sarkar ko ma thu api diwin tip na jong abol kidi thu hung ki pi ho chunga Integrated Anti-Extortion Sharing Police Station chum ho chule Security Force to ki thu khoma na to apat diwa hi tin thu su chun asai Manipur Sarkar in kam sunga law and order phatecha sa ading adeya hin hechidinga hi hunama thille sumki thumle dan to ki tu lo thilki bol ho chunga mi pi to ki thu khoma to gun neidinga hi ati phone kur message lekha ji le adang dang ki mangcha sumthu ma gi na bol au ma hi le anti-extortion share te number 1800202332 thu alu thewa hi ati achi sa kum sani le somni le nga September la Mizoram Sairang Railway Station ake honda ke pat tu kum January ni sim gate chanin station a inner line permit sang somni le zali le som thum na khat ake pe do tai tin police on aseovin am hona to ha sa dan jong aphung do win a hi Sairang Station a police officer khanin tu su mi hokoma ana seina chun achi sa September ni sim som la thum sang ni le som ni langa ke pat December la sung sana gamwa ami sum kolve mi le na tong ding ahung ho aki goma mi sang som ni le zaku le som na li ILP aki pin tu kum January ni sim khala ke pat ni sim gate chen sunga ILP sang khala zanga le som le sagi aki pe do in aki goma sang ni le zali le som thum le khada he tai tin asein hi Officer pana seibena chun station a train khat ahung thun ting le alhang pia ILP zakhat a hi lo le zani akipe do jingin ni se le train ni hunglung ji hi ati achi sa sangni le somni langa kum October le November la sunga train a hung ho chu gamwa mi a hiwin December la sunga wang atamzo sum korve mi le na tongding a hung ho a hiwi tin jong asei ILP neilowa station a kipat agu alut ki go kimando zong au mi atin khud domi phep zong a kimando in amaho chu apet pe na ahung kipat na langova kinung so la hi ati station a hung ho chu Delhi West Bengal le India sunga langlam ti chu saugam kei ho le atam zo wang Assam gama kun a hiwi tin jong asei be kiri Government Railway Police GRP ho to ding ato na banuwa Law and Order vet suina le ILP khulchil na anei kopji uwa station a police ki ning linglo a hi dan jong ase na hi GRP ho na to ding jong akowang wa amho hi ana to na mano ki ha belo a hi dan jong ase police pan ase bena chun train a hung mi sang khale janga pet sang ni ho ahung thun khom tingule na to ha sadi set a hi dan jong ana phung dai na hi
tu pena hi station a police mi som ni bo hiwin train ahung hlun ge ni le jingka ni dan ni chenjong na ato ajiu a hi dan asin jingka ni dan se gi le na to apat ki jiu ji uwa a ha sat na thu an sei na hi achi sa December ni sim som la thum sang ni le som ni langa kumachun Prime Minister Modi in 51.38 kilometer south Nairobi to Sairang railway line hondo na anane hi Chauba Devi ki thana chunga monania kingo te ni chungthu akisei jinglai wanghom nia chun amate ni chu Court of Judicial Magistrate First Class in Farwis I court room apat sepe hon ahin puido nawa mi pi hon anabulu vetin akisei na hi Court of Judicial Magistrate First Class in Farwis Ain Mithera kingo te ni chu Judicial Custodia January nisim som ni chen umhlanding hi tia thu atana hi hichi mithera kingo te ni hearing akichai chai chun sepe hon ahin puido nawa moirang thim danjit chu mi pi hon anaplu parova ama chu sepe ho bulletproof gare sunga anajam du de keti alangkhana samurai latpam kanan bala chu court sunga chun mi pi hon anamat ki gorule mi pi hole security personnel ho chu phachom khat set pi anaki no to ve ketin chom khat jowin sepe hon mi thara ki seite ni chu court pamlanga garin anapui do ve tin aki sei na hi samurai latpam kanan bala hi kumsom lil khara upa hi zario pok Bishnu naha maya leikai ho ahia ketin moirang thim danjit kumsom nilakua upa chu nongpok keithin manbi awang leikai aku nahin ama chu chauba devi ki thana lamkai zo ahia keti kanan bala hin khaidi mongbi chauba atha ahidan ki phun na ane hin ama domapa em dhana jidin anagi thupi ahizong aketi hearing masanga thudo akinei pera samurai latpam kanan bala chun mithar akingo dhana jitto athinu chauba devi pasal khaidem nareso hilso aginmo mate ni akingai pi ahidan anase hitin assistant public prosecutor in anase hi APP in asei bena chun kanan bala in athinu te pi khaidem ongbi indra phone number chu narisur koma ala hichi number chu chauba devi kodo na amana hi ati hi kanan bala in narisur to amani kika ta asa kiti matna vyaltam vepi ane ahi dan zong asei do in nupa bonga chen khom ding ki gu na ane wa hi dan asei hetin APP na asei na hi chauba devi in kanan bala chu aho sira gi na zong abola hi dan asei do etin zong anasei kiri chauba in kanan bala umchan asei do zia jairi ponga vengsumi hon kanan bala chunga khutzong anhlawa hin kanan bala hin chauba devi chu anatha ahidan achisa December nisim som nilgup sang nil som nilanga anaphun do ahitai tin APP chun asei na hi prosecutor in asei bena em dana jit to kanan bala in chauba lol ame elhon na thi ahi dan zong kanan bala in asei do in alangkhana em dana jitin aseina kanan bala to kumsang nile som nelia pet hungki de ka hilhon tai zong atin amana seibena chauba devi hi thadinga kanan bala in aguna hi atia hi dana jinin aloi ho activa ahin puja chauba te pi koma phone call abol hona ina pat akodol hona athal hona hi tin prosecutor pan interrogation abol na kun ahul do dan asesi Brigadier S. Prasan, 27 Sector Assam Rifle Namchon Dan le Khandan, Di ta vetsa na akizep na le, kivan ho hi ngay sangum pena hi tin asay na hi. Hichitu hi S. Prasanin, New Buljang Youth Club asom nilali chan na, Rising Day to annual sports meet opening ceremony anaholim na asay hi. Prasan chukin guna zin guna pangahin, hita bonga khole vengin, kichip gul si hihan, kisuhal na phat bi amano akipa pithu aphongin adia member pan lahoin namwona kivan puma nam chondan di ta ahinta do chu alung hleidan aseina hi western dress a zong mi pi ho avet lo mama zengovi hinla eima nam chondan le khanchan di ta hinvat sa kijep na le kivan na hi ngai sangum pe na hi tin aseina hi mabana zong chamdila gamsunga hitabong gulsi le gulnom ho hi alin zo le hoblin zo boljom ahung hi pe ding adeisa thu apongin a hi kinguna chun new boljang hosapu ex chairman ADCC
di khai pa ho kip kin nei puin apangin amana ho lim pe ta chun khan to na le machal na vet sa thea yurklam ho panla na akipa pi thu apongin a hi kin go na chun new bol jang cultural troop hon nam lam vet sa na zong an nei vi gol se ki manading tolhana khosumi te group thuma ke khan pache group tintong group pache group tintong group to chengza pau group hoin mars pas ana bolovin lamjong abolu na hi group homin hi kuki nam pisunga galhang zalen na anasat pute homin manmona ding le amho zabol na amho min anamanwa hi annual sports meet hi misim ni chen chil hading a hin hechi sunga hi lamchum suma group le individual item kitet na ho ding a hi aki chei ni zan le rising the musical night zong amandi wa hi Indian Minister of Parliamentary Affairs Kiran Rijijuin gansim nyachun Parliament budget session ke pat ding ni khu anaphong to in budget session hi face nia ding a hin January nisim somnil gira ke pat April nisim ni chen ding a hi ati India Sarkar recommendation dungzuin India President Draupadi Murmu in parliamentary budget session sani le somnil guma dinga sumon bolding in phalna appetite Kiran Rijijuin exa anata doina hi Rijijuin aji ben achun first phase hi February nisim somla tumle ki chai dinga hin second phase hi March nisim ku le ki pandinga hi ati Union budget hi angai na banga February nisim kha ti chu Sunday ni le ke pudo dinga hi ati German hard rock band Scorpion 10 April hale India ahung vildiu Hopi lia perform abol diwa hi ageti heji gamchut na hi benin coming home tour anei la over khada hi India gama perform boarding thanup na anei dan asei tolhonin Klaus Meni in India kahung holjin kidiu hi thanup na lin ta kanei uvin India sunga fans hoto kimutu kal ngala amtai tin thupun kha anei na asiji tu chung concert hi ke hodinga atha bya kitil kho na khat jong hedinga hi ati Scorpions band hola la achi pen le min angai sang pianu chu Rain of Love Rock You Like a Hurricane Always Somewhere Wind of Change Still Loving You and I hin April nisim somnil khat sanil somnil gup ting le Jen Stadium Shillonga perform abol diwahi April nisim somnil li ni khuting le Huda Ground Gurugram Delhi NCR perform abol diu April nisim somnil gup ni khuting le NIC Ground Bengaluru perform abol diu chukil le April nisim somthum ni khuting le Geo Garden BKC Mumbai perform abol ki diwahi Hichitur hi Book My Soul Live 10 produce le promote abol diwahi Soikolar Eider High School SIHS Kananveng Tuibongin Central Board of Secondary Education Recognition Anamuta Utoklanin Wanghomni Chun School Muna CBSE Center of Excellence Het Togun Nain Zilkung Josia Dingin Induction Training Program An New Venehi Kinguna Chun Venue Directorin Limlin Lal Mate Principal SIHS Apangya Resource Person Ahile E Senivasan Assam Hate Public School Tinsukia Assam hi training a hi CBSE Noya School Hon ahead dingole imalam Josia Zuidinga Ho 2.0 mo hilna ani na hi induction training on COE CBSE Center of Excellence Central Board of Secondary Education kiti hi Guru Daksta kiti Nidang Layapat Capacity Building Program CBP chuahi hechihin atupi pena hi le CBSE schoola jilkung le school lam kai ho josi boardin athilchi pidan hole kiwai pu na sunga mancha ding akho ho ki hilna hi hechia hin CBSE recognition hin mutha ho dinga alhang piani ni rejoiner office vet suina noya training chil hazia hi program in a ho hi le school management to pedagogy jilkung hon Simlai ho ahil diu dano training ki pezia hi chule National Education Policy NEP sangni le somni National Curriculum Framework NCF ho jong chinta ki hilna ani wa hi CBSE bylaws School Quality Assessment and Assurance Framework to SAFAL assessment ho jong training in a ho hi
IT ecosystem zong aumin hichia chun digital portal chum Oasis Saras le CBSC trading portal kiti ho zong azawin hi aban le examination and assessment thu adia class 10 le 12 forwarding zong azawin chule CWS and children with special needs ho adinga special provision ho zong akihilovina hi classroom management in a hope effective teaching strategies 21st century skill to inclusive education practice hozong kichi ten akihelovina hi local community ho to kigui job na sim hoibe na to gon nei pumin 112 battalion CRPF hon IG Manipur le Nagaland sector CRPF head pin anoizin Kangpopi district S South Sangaubung Hua Jani chun civic action program khat agong in hi hichia chun second in command Deepak Kumar SCTS by te SDPO Kangpopi Alkhong Sai MPS Dr. Durgesh Dhote OCA oblique 112 Battalion Inspector GD Dorge Santu OC Kangpopi Police Station Inspector Hanmin Tangkip Genchule Church Pastor VA Youth Club Member Hole Beneficiary Hozong Apangovi Kinkuna Chun Syntax LED Floodlight Le Vo No Poultry Tichu Vatot No Ho Hobdo Na Anizuvi Local Community Hotsunga Nato Pahin Ball 112 Battalion CRPF Ho Hinga Committee and Kipatu Asizuvinahi Achisa nidan som nearly sunga security force le Manipur police on Gamsung district chum suma search operation le area domination exercise abol nawin meithal le bomphem amudo vinahi Achisa ni ho Kangpopi police station hope sung jang tichu pakang area search operation abol nawin pumpi thum Excalibur rifle khatle magazine khat 303 rifle khatle magazine khat local med .22 pistol ni le magazine ni 5.56 mm mei changa 12 bore action rifle empty case nga pumpi empty share khat pumpi chang ki kaplo lai gup 12 bore action rifle local med som la khadahi koimawang amando po vikiti alangkhana Manipur police ole security force on wasani chun Infaris district hengang police station hopsung kairang mokhali kai land number 3 akunin meithra kiwe mi khat amando vinahi akimando pachu Hongyo Dixon Elias Ason 40 years Pungpun village Kamjong district akuna hiakiti ama pa kunchun mobile phone khajong amuda uvi security force on national highway 37 a escort pumin thilpu truck jakhala somse gilegi alhun nading mun alhun sawin thinglang le aphaicham muntina security khot age koin boinom lova gari ho athei theina dingin aveng bitu vinahi Narcotic Control Bureau NCB hon achisa nidan som lilege sungchun Assam Rifle hon ki thopina noizin khamna thea kiwe mini le khamna thei tampi amando vinahi officer thurut khatchun asaina Myanmar akun hungkipu international market adangka koror somlanga manding heroin kg 7.3 akimando eketi khamna thei ho chu thu amu to hlana Manipur to Myanmar border vela four wheeler khana hungkipu hin Agidan kg 7.31 hin chule sawan khum zaguble somthum le gira ki henga hi eketi heji khamna thei ho chu Myanmar Haichin region akuna hungki pu hi tin holdo na ani zovin Manipur to kigam git na thinglang kam mangla akuna hungki tha lu ra hi eketi alam la no hi regular police surveillance honjong amat pha lo chule checkpoint ki sim do ho pela hungki pu hi tin officer othalu chun asai kiri khamna thei to ki matha te ni chu Gin Khomlien le Mangboi Simte Churachandpur district Murtam area hopsung mata huwa kun ahiloni agiti akimando te ni chu kuranga adin sawin narcotic drugs and psychotropic substances eknoya achung thul han khulchina le na to ho chilhana lining a hi District Police Churachandpur in January nisim segi chun small nom Churachandpur 3 new criminal law chungchang mi pi ho het thading in awareness program anagong ovena hi kinguna chun singat subdivisional police officer Paukhan thang women police station Churachandpur le Churachandpur police station akun police ole milham somnga velin pan lawina hi January nisim gate sang le som nirgop ni khotsun Churachandpur district le police station hopsunga
Thing hangjang thanga gambe ekar somnia lina kanili ki bolchu security force ole forest department hon anawat chai uvi. Hichimuna lobu ni kisa jongchu ahal hawina hi. Chole achi sa January ni simsegi sangni le somni lup ni khutsun. Security force ole Directorate of Revenue Intelligence DRI in Churachandpur district hupsunga Maukot khole singat khukika gamkaya kun drugs akiguve mini anamanda ovina hi. Akimante ni chu. Hangkhan kable khub zamlal ahiloni. Amania kun sob ke zathumle somnia kipu heroin powder kg 4.3 bolero number MN01S 1618 two-wheeler bazaar Avenger DL10 SH3331 hozong akimani nahi banjama khulgil nahi Directorate of Revenue Intelligence DRI in aneiding hitai Tuni khwa dinga thusu LAHKHOM chum phondo na in nei theo hi chan chu hitanti